Halo loron diak norok manay pamaluk sir nebe maknam karih timor raran tomak namos bamaluk sir nebe makiharay seluk hal fiar kata kimi hotu isin diak na fating no kontenti na fating. Iha video dan how to for resposta babaluk sir ne pergunta nebe husu kona ba o insight atu buka serviço iha Inglaterra. Buka serviço iha Inglaterra lá iha diferença ho Timor. Buka serviço iha Inglaterra hanesang mo so insight ita buka serviço iha Timor. So nya diferença mak iha Timor italori jasa mak buka serviço iha ne italori dokumento nebe sistema iha ne yang kriatia ona. Sa idadet mak kita precisa quando ita buka serviço. Ita precisa mak documentos no língua. Tambah sada língua importante. Língua importante hanesang mos ita ihadili. Ita ihadili ita babuka serviço ita precisa tem que colher tetung. Ne tambah saída, tambah ita se asuru malu ho maluk sira nebe husi distrito sira seluk. Tambah ne ita labele usa liang makasa liang mambai o liang sira seluk ho di colher ihadili tambah ita tuk halo komunikasi ho maluk sira husi distrito sira seluk kita precisa liang ida liang tetung. Hanesang mos iha Inglaterra. Iha Inglaterra emani liang ne maka liang inglês. Tunune ita babuka serviço fácil ba ita. Ema precisa inglês atu nune ita bele halo komunikasaun ba maluk sira nebe husi na saun sira seluk nomos atu fácil ba ita ho di halo komunikasaun entre ita nia serviço maluk sira. Dokumento sedadet mak kita precisa o inhiri ita babuka serviço ita precisa maka national insurance number, bank account, ita mos precisa lori ita na pasporte. Halo mo CV karik sira precisa CV ita halo CV sira precisa CV ita lika lori CV lori mak tolone lori mak pasporte ita bank account no ita nia national insurance number. National insurance number ne makita na account privado da nebe ita usa ho di buka serviço iha Inglaterra larang. No iha nebe makita tu bahalo national insurance number ne ita precisa ba iha job center. Job center ne hanesam fating ida nebe ita bahalo ita na national insurance number no mas fating ida nebe ita ba buka husu informação quando ba serviço. No siramos ajuda ita tu buka serviço wa hira ita sidau ketan serviço. Karik tamane ba maluk sira nebe mak mahene sidau ketan serviço bele ba husu ajuda ou husu informação rumah iha job center. Tambah sira makita precisa bank account. Bank account importante tambah eman sistema hene ema selu usa online hane sang itania timor kar kita simo salário e envelope nya larang mai taloke o sang completo kada sanan ba mebe eman hene lai ema selu usa online banking tamane sira transfer ita nosan liu si banco nomos ita selu tasa sirane buat toto prosesu iha online de tamane makita precisa duni bank account banco hene barak iha Barclays, Lloyds Bank, Santander, NatWest sirane hotu ita bele ba apply ida nebe makita hakar hane sang timor kar iha Benu, iha Mandiri, iha ANZ no banco barak tebes precisa ita tu registro ba nebe makita na hakarak date. Kalau kita tu hal itu na bank account precisa uluk mak national insurance number. National insurance number ida hunita bahalo ne. Ida ne ita luri falimai, ita luri ida ne mak bahalo ita na kartaun banco. Talent kartaun banco ona makita foi bele lampir kan serne hamutu kita na pasporte ho di babuka serviço. No ita babuka serviço precisa mak buat hirak ne. Badalu kita precisa inglês ho ita na dokumento serne maka hane sangoing haudian tona kata national insurance number, ita precisa na bank account, pasaporte, ita mos bele lampir tan ita na CV ba karik sira husu CV. Se sira husu CV lori de titania documento tolu ne ba losona ita serviço na narang katak kita haluha maka língua importante precisa língua tambah sira ne precisa komunikasaun pemalu sela sira kita ba foti bikan ta foti fali kanuru sira kita ba foti be ita ba foti fali tua buat cernek laso ke malu tamane mak precisa dia kliu ita hatene mana língua la precisa hatene dia kliu hatene vokabulário ida hane sangoin hotete ona kata importante vokabulário ida rua ita precisa hatene atuno ne sira kita ba foti buat ida nebe ita ba foti lolos ida ne sira kita halo ida ne ita halo lolos ida ne no ida tan ita sila lao sala dalang quando ita lao mesak ita precisa husu ajuda ba ema dalang atu ba ida neli husu ida nebe ita precisa ema na língua tamane ba maluk sira recomenda tebes precisa aprender língua la precisa aprender barakliu le livro sira inglês ne vocabulário sira kamus Indonesia sira ne aprende o insai kanuru ne ho inglês saída etu ho inglês saída buat ina ne ho inglês saída sada precisa hatena la barakliu narang kata ida rua ita precisa hatena atunu ne sai hanesan ita nia bukai atunu ita lao iha emana rai. Ada hana rekomendação ba maluk sira nebe makiha plano o interesse hakarak mai Inglaterra dia clio aprende tela ilian inglês la precisa barakliu mai be aprende vocabulário ida rua atunu ne ita bele usa o hira ita mai buka serviço iha ne. Hanesang haulu ke timor hawasang lai hatu tuir kursus balong gratis mas hau lai tempat tu tuir kursus antau tamana hau precisa iha livro ang ida hanesang ne hau precisa iha livro ida atun ne le halimar iha umansa habel hatene kona ba vokabulário sira ne hau precisa livro ida Kamus Inggris Indonesia tule kona ba English Indonesian Dictionary vokabulário sira ne yeah kamus sira ne. Dia obrigado para malu sira hotu hau se hasor malu faliho imi ha tempo selok. Adeus.